Snežni kaos hromi tudi preostanek Evrope. V Franciji je v prometnih nesrečah umrlo 5 ljudi. Največja evropska letališča so odpovedala na stotine letov. Ponekod so letala prizemljena tudi danes. Težave se nadaljujejo tudi na Balkanu. Na Hrvaškem je bil več ur zaprt del avtoceste, ki povezuje Zagreb in Split. V Sarajevu za čiščenje snega ponujajo zaposlitev od 1 do 3 mesecev. Na vzhodu in jugovzhodu Srbije pa velja rdeče vremensko opozorilo. Nekateri prebivalci so odrezani od sveta brez elektrike in vode. Čekali smo snijeg 4-5 godina i konačno je došao i eto, ljudi malo nervozni, ne razumijem. Ik woon in Amsterdam Centrum, ik moet in Rotterdam Centrum zijn, maar het is dus onmogelijk. Ook niet met de auto, ook niet met de trein. Code oranje en u bent toch de weg op? Ja, wij zijn vrachtwagenchauffeur, dus we gaan het toch proberen. Maar ik denk dat hij niet veel wordt vandaag. No estamos acostumbrados por aquí, tanto frío y seguido.